Zakayo, oi Zakayo, 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 oi Zakayo, oi betu ulubai, oi betu ulubaba, oi betu ulubaba, koraina. Ya kwa samba, oi Zakayo, oi Zakayo, Zakayo. Saa 5:30 ndio mtoto akakimbia, ndugu yake akakimbia akaniita, papa, nyumbani huko manyumba imeshazoromeka, watoto wetu wamekufia kwa nyumba. Na kweli nilijaribu nikakuta usalama mwema wako kupambana kujaribu kutoa watoto, lakini tulishindwa namna, lakini Mungu alituchukua hiyo watoto wakaenda tu hivyo. Hakuna namna yoyote, na hiyo watoto hakuna pale nitapeleka, hakuna chochote, hata nini, nguo yote iliungua na machumeni yangu hapa. Sisi wote tulibaki tu hivyo, hakuna nguo, hakuna chochote, hakuna vile tutasia, hata hiyo watoto sijui vile nitazika. Niliposikia watoto wameungua ndani ya nyumba, nikahuzunika, kwa maana huyu ndugu yetu hatuna chochote na hatuna uwezo, tunaishi nje kwa ajili ya watoto ndio tukule. Kwa hivyo tumeshindwa, tutasika watoto namna gani na tutasika wapi? Na hatuna mbele na nyuma. Kwa hivyo kila kitu yote bila imeungua, tuko na huzuni mingi. Sijui tutafanya namna gani. Hatuna usaidizi yoyote. Kwa hivyo tunaomba kama serikali itakubali itusaidie, alafu tupate mahali ya kusika hiyo watoto, alafu tubebe. Mbani hatuna kitu, tuko na shamba karibu 1 tu, na tuko wengi na kila mtu anaenda kujitafutia akirudi hapo. Na huyu msichana alikuwa na sasa, polisi walipokuja walipohoji wakakuongelesha wakaenda. Oi Zakayo, oi Zakayo, Zakayo.